Aduh kana. Oh, tolos katemun ngari ya. Solaro yo, mga kuno kundo te dong te bang sala prado tengah. Pade, mapal-pal segala. Ya bedala ako na. Teka lo. Oh. Apa ba anak orang kan melolo? Ang sanggu te dumbing ko, kolang na kun sa toran ko. Matungga juya ite murna. Ko ko sanggaan. Tin akun sa torna ba. Ko gampang nyari. Oh, kuna liar. Ko alang lang nyari bondo. Ma lang lo boan ko. Tin ako antar karian mari. Kan nyaring ko. Oh, ba ada kesarian ko. Engko datang musik matungga. Kabolo munculon na lakun ko le taling lang nyari na. Oh, dinala gampang. Tak usah rumah hidup bang ya. Kok punya tor. Kok nyari usahaan di kalian. Dinala pola nemu. Iya. Kabolo dia. Dinala kok ngecunga boleh. Lumayan. Seharian. Yan. Ya, tedung ya deh. Sila aku tedung lolo. Aku. Apa mat? Lebar belum kok nyari ke anu ke timuran tuh. Kaso mat. Kaso ko tedunge ko na ako. Lebar lon na ba? Ano apa? Oh, injo. Wah. Kon nginjem kang kumat yang ko ya tadi lah kon gi yang nginjem siapa ki? Kusang gi ko tadi useng yo. Minta tolong. Berminta tolong kang kongko minta tolong ke siapa, Bas? Tidak pacaran sama orang kok sih bisa nemu lah plengen kita pun. Engko tadi useng ini yo. Iya kok minta tolong enggak Kok mau bese tadi? Terus kalong. lo kon solusi ndi kok? Ya, engkau tak minta solasi dia je, tak cemijum solasi. Kaya apa solasi? Solusi mas, solusi. Solusi. Iya. Apa je? Solusi ruak beri jalan lo Biko. Oh, beli dan jalan. Iya, beri jalan lo Biko. Dari rumah. Paan tadi bisa ukur je Pak. Iya, orang kau foto Rian. Kau apa ya Pak? Ajar bang, kau laku nak kau. Paan? Bang Mekat. Mangana mun tadi laku jangan ada abang. Kok dia bola nak aku kok laku kacung deh. Dua jenah. Ya, tenakan ni. Dua jenah. Dua jenah. Marah lah dari rumah cara nak marah. Tuli. Buat tahu. Iya, kon mun posang beserwa bodoh kok. Pinjaman je. Ini cowok. Mana kok tak bisa main jam ke bon? Mana kok tadi besi? Iya. Bodoh orang je. Main jam ah, pano pinjaman. Iya. Kayak sebuah syarat tadi mat. Apa syarat? Syarat dua foto, kopi KTP. Uji syarat aku. Iya gun foto kopi KTP. Sip je. Jadi. Ini nak kok. Mana aja? Iya. Tahu nggak foto kopi KTP? Foto kopi KTP. KTP. Oh iya. Sip. Yo. Yang terus nang ya? Iya. Rasa gini dong mulai kawan. Aduh. Cek macola ro. Sup. Hello. Nah lu cek. Sup. Awat. Nah lu. Kan lu kok. Kan apa, Wat? Kan anu tajuk.
Kan bener sekolah, kan ya. Banyak talangan ada apa? Ya kok tanya bener sekolah. Iya tahu maca ya. Ben mun tahu maca ya. Kok ro nyari tangan kalian. Candrian dong kok beda orang mau tang ya. Keng kok ro kudu nyambi persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan nah butuh kopi KTP. Oh, deh Jemat. Nyambi foto ya? Heeh. Nyambi kopi, Iya. pas nyambi KTP. Kopi aja. Ya bisa ngobok aja. Oh, sogok negerian Iya. Bukan soro Rian minta komisi rada iya Rian. Mulai lepas daya tuh. Oh. Kena iya, pusoko. Kopi apa aja? Kopi jalan ro lah. Cik jeleng ah? Iya paling tak ro lah. Oh, iya. Iyalah, seon kok ya. Iya, ntar kalian kok lah nyambi aja kok persyaratan nih. Ayo ngerti boleh kok. Aduh, pati dong boleh yan deh. Saya kunci puru deh kok. Lau. Hei, Bukan Mat. ya. Pati dong leben yan. Lekas Mat. Kok foto kok ende. Ring foto deh set. Masalah WC bukan deh, Mat. Kik foto nung booking yan. Boleh selesaian, stop na yan. Mat. Tangki buru deh. Iya saya ketemu Biko, katanya masalah WC aja. Dia lah datang boleh. Ada yang kok kan lah norotin hujan ben suruh nyambi persyaratan. Engkau setia siap lah, kena lah persyaratan. Cican kau keluar wah. Ya, Ding mau persar. ya, mana? Coba bawa keluar kopi. Apa anjir sarna? Cican kau keluar wah. Ya, foto nah. Foto apa deh Mat? Ya, kopi nah. Kopi. Ya, KTP nah. Kena kan? Apaan? Cican kau apa gitu? Foto, kopi. KTP, iya kan? Mending hari cican kau nih Mat. Oh, aku si malay Yusuf lo nung di Sakwa nung Sabo. Yusuf kan mentor lulusan sekolah. Beri salah Yusuf ribet. Cican neng koru wah. Kan KTP. Foto kopi KTP cican kau keluar kan? Iya. KTP dia foto kopi lu Mat. Belum Yusuf. Benari apa nih Mat? Oh, Saya boleh. Foto apa nih? Foto-foto dengan apa nih? Itang foto dia. Apa nih? Di depan kok nganu kacep luah lambe ro. Oh si lambo. Iya. Kau mencet Mat. Tapi yang bersalah dari bersalah. Salah. Ada remeh Pak. Dia mah boleh. Ini burung. Ajair dia dah. Burung. Ada remeh mana? Ada iya Pak dia. Burung ya. Apa dia? Burung. Salah tanda merah. Mat. Boleh.